हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं साई बाबा उपास आरंभ करुच्ची 5 पाଳି व्रत करी। देखो सकाल सकाल गाधेकी आसिकी मो पूजा पूजी स्टार्ट करी। देखो फास्ट साई बाबा पूजा गणेश को प्रथम स्थापना करा जाए। गणेश को प्रथम मु हलदी आ गंगा जल पकईकी जो पानी रखी ठाल से प्रथम गाधे दूसरी। गोटे सफा कपड़ा रखिकी पोछा पोछी करदेकी रखा। साई बाबा को आम गाधे देवा। साई बाबा को सेमती हलदी आ गंगा जल पानी मिसेक रखी से गाधे देले। पंचामृत पकईदे। पंचामृत पकई सारापर हलदी आ पानी में गाधे देकी सेमती गोटे सफा कपड़ा पोछा पोछी करके रखीदे। पंचामृत मु दही क्षीर आ गुड़ घी महू से सब पकई रखी। देखो से गोटे पीढ़ा को धुआधुई करके रखी। से गोटे हलदिया कपड़ा ताकू पकईदेली। वस्त्र पिंधि दूसरी साई बाबा को। साई बाबा को वस्त्र पिंधि सारापर से गणेश बस। गणेश ऊपर भी किसी मिललानी मत वस्त्र, तो मुझे गोटे कपड़ाटे काटिकी पिंधे देती। साई बाबा को माली भी रखी। माली भी पिंधे पचर पिंधे रेकर्ड करने को भूली जाइए। देखो किसी अरुआ चाउल नहीं कि कलश स्थापना करदे। आंब डाल बसई दूची। मोर यहाँ प्रथम पाली, तो से प्रथम पाली आपण को किसी जहाँ मानसिक करके आपन को सालुकना जो से नड़िया बांधा पड़ो। देखो मुझे साई बाबा जो जंत्रटा से रखीदे। चंदन सिंदूर हलदी ताकू मिसेकी स्वस्तिक चिन्ह करदेली कलश। साई बाबा को जो गणेश को से जो जंत्र साई बाबा से भी मुझे देदेली। देखो फूल सबुथ देदेली। नड़िया भी जो रखी सालुकना बांधिकी ताकू भी से दे रखीदे। साई बाबा को गोटे जिते बाले गुरुवार आपड़ करेंगे सेतेटा पान आ सेतेटा गुआ देवे। से चंदन सिंदूर लगे देती। भोग करी। एठी मु दीप लगे देती, धूप लगे देती। सकाळ आमर काकट आलती करा जाए। सकाळ से 5टा 6टा भितर आप काकट आलती सारे। काकट आलती देखो मु बही देखी देखी काकट आलती करदे। आटा मोर मन हिसाब से मुझे आपड़ देखो जजमेंट करते केमती कौन है। जहाँ भूल थी आप मत क्षमा करदेवे। साई बाबा निकट प्रार्थना कर समस्त मंगल हो। एठी मु सकाळ भोग करे काकट आलती कदली आ सेऊ भोग देती। जहाँ आपण पाखे थी सब आप भोग करें। सेमती किसी नियम नहीं जे साई बाबा भोग एटा ही हेले निहाती हो पार। देखो मु झुणा धूप भी दे देती। मो पाखे बेलपत्र नाला। जदि आप बेलपत्र आभेलेबुल थी तो आणिकी आपरे। बांग्लोर बेलपत्र मिलवा बहुत कष्ट। तो देखो मुझे आलती करदे। सब सार भोग भी पानी छड़े सारापर आमर काकट आलती शेष हो। आप दिन सारा फलमूल खाइकी फल खाईपर। खाଇବା भी खाईपर। जहाँ भी आप पूजा करेंगे ताकू खाइकी रहीपर। एमती किसी ना जे उपास करेंगे साई बाबा सेमती किसी ना। आप जहाँ चाहिए भोग करें। जहाँ मिठा मिठी मुझे मिश्री पूजा कर। देखो लास्ट को आम आरती कर सारापर आमर काकट आलती शेष हम। देखो झोटी से दिन माणवसा गुरुवार भी थिला। तो मु झोटी भी पकई देती। घर पूजा सब सारी सारे। देखो मोर झोटी सब देखो एठी साई बाबा को स्थापना कर। देखो मु चौरा पाखे भी एठी चिता पकई। दिन माणवसा गुरुवार थिला। तृतीय पाली गुरुवार थिला। साई बाबा जो दिन ओषा थी से ओषा करवा स्टार्ट करेंगे। से दिन भी आप साई बाबा मंदिर बुले आसबे। देखो मुझे साई बाबा मंदिर जाइए से बहुत गहली थी। साई बाबा भी आरती चलता। तो से भोग नहीं भोग दे मंदिर चलते बुलवा। मंदिर
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଏଠି ପଦ୍ମ କମଳ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି ସାଇବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାଇବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଘ୍ନ ହରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦିନକୁ 4 ଥର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲରେ ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ବାଇଗଣ ଦେଇକି ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜିବି। ବାଇଗଣ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଶାଗ ପକାଇଦେବା। ବାଇଗଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁକା ପ୍ରେସରରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଶାଗ ବି ପକାଇ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଶାଗକୁ ସିଝିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶାଗର ପାଣି ମଲା ପରେ ତାକୁ ଶାଗ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି ଶାଗକୁ ଚାରିଆଡ଼େ କରିଦେଇକି ତାପରେ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାତ ସେଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁକା ମୁଁ ଭାତ ଆଉ ରୁଟି, ସାଇବାବାଙ୍କୁ ରୁଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ରୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କରିକି ଭୋଗ କରିବେ। ରୁଟି, ତାପରେ ମୁଁ ଶାଗ ଭଜା କରିଥିଲି, ତାପରେ ବାଇଗଣ, ତାପରେ ଡାଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରି ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଗ ଡାଲି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗଟାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ଲଗାଇଥିବେ ସେଇଟା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସାରା ସେଇଟା ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଏଟାକୁ ଲିଭିବାକୁ ଦେବେନି। ଆପଣ ମାନସିକ କରିକି କରିଥିବେ ନା, ତ ତାପରେ ସବୁଥିରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିକି ଭୋଗ ଶେଷ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେବି। ପାଣି ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଆମର ଆଳତି କରିକି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତି କରିବା। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଆଳତି ଶେଷ କରିକି ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଭୋଗ ସେଇଟା ସରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରୁଟି, ପରଟା, ଚଣା ବି ଭିଜେଇକି ତାକୁ ବି ଭାଜିକି ଦେଇପାରିବେ। କଳା ଚଣା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସାଇବାବାଙ୍କର, ତ କଳା ଚଣା ବି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆର ପାଳିକୁ ଦେଖିବା ଆଣିକି ପୂଜା କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଫଳ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ମିଠା କରିପାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ସେଦିନ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ଫଳକୁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆଳତି ସାରିକି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବି ଆମେ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଝୁଣା ଧୂପ ବି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଆଳତି ଶେଷ କରିକି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଠି ଅହଂକାର ବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାମିତି ମନ୍ୟତେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ବସ୍ତୁତଃ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅହଂକାରରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶଃ ଅହଂକାର ବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାମିତି ମନ୍ୟତେ। ବସ୍ତୁତଃ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅହଂକାରରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ମୁଁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ। ତତ୍ତ୍ୱବିତୁ ମହାବାହୋ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗୟ ଗୁଣାଗୁଣ ସେବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତି ମତ୍ୱା ନ ସଜତେ। କିନ୍ତୁ ହେ ଗୁଣମାନେ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣ ସମୂଢା ସଜନ୍ତେ ଗୁଣ କର୍ମସୁ ତାନ କୁଶ୍ଚ ବିଦୋ ମନ୍ଦନ କୁଶ୍ଚ ବିଷ୍ଣ ବିନାଚଳୟ। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଓ କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତ ରହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିନଥିବା ସେହି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁରାରି ସୁରାର୍ଚିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ତାପରେ ଆମର ସେଜ ଆରତି କରାଯିବ। ସେଜ ଆରତି ପାଇଁକା ମୁଁ ଭୋଗ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳି କରିଦେଇଥିଲି। ଚକୁଳି ସେଦିନ ଆମର ଭୋଗ ଥିଲା ମାଣବସା ପାଇଁକା ମୁଁ କରିଥିଲି। ତ ଚକୁଳି ଆଉ ଆଳୁଦମ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭୋଗ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳତି ସାରିକି ଆମର 5 ପାଳି ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।